Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Ki Khubor hakimat kiman tunya phai mintash ki Khubor na ka Jylla. Ki MLA jong Voice of the People Party klami jendat ni yang darbar thawan kun bejing persya yakarai bala ailat yu menteri katanat pulih putih urakam A sangma banjubab hapuk yang darbar thawan klam kejing pencitam persya EU halo kejing kena budon keti hakabakran ya ketien penisi jai benriu. Tang hadir ganiu Deputy Speaker jong yang darbar thawan utimati di Syira ulapin bena bakarai jong u ban ailat yu menteri katanat pulih putih banjubab hak short duration discussion melawan ra du MLA ke VPP ba adan mela besayaman hak biadai ba gajing thongkam yikinong hikai hada dengre subdivision. Syuaban mi napok yang darbar thawan ba adan ulaong ba unum skap satya yikajing keran jong menteri katanat pulih putih bat kamru ba gajing keran penisi jai penriu kadi gajing penkhain persya yakendon chispa khnai punriu jong BNSS. MLA Kemelim constituency ubak Roni Viling do ulawan ra ikajing keli yang darbar laka sarkar kadon jing temu ne em banchna surak no na lau sok tun bat ban mi surak ba ha apa Shillong. Halo kini usembut menteri rangba ubepet yakatnat PWD road ubak Preston Tensong ulaong baka sarkar kadon jing temu bat kadang penkrek banchna hendak kadang up deka forest clearance. Ubak Roni la benrap syuk-syuk dah ka boong ba menteri rangba ka Jylla ukon ra ki sangma udon ying sya apa Shillong bazan baro ki MLA ki hab ya lenti na apa Shillong hendak ka jing dhang kalipat kelong ka bajur duk mamu ubayat harengkat ki plet pahararu ka shimpor shikenta ning jong u na sanmer ban poisha sor Shillong. Ubak Roni ulaong baki rupat ba lele ka shimpor wat haduk lai ni saw kentaru ban poisar. Habashim bentalang ban benrap ye kijing kili ke belawan ra du MLA ke mau pelang yang darbar thawan ke Jylla. Halo ke surak be dei hamau pelang constituency MLA ke nong thamai ba Charles Pongrop ulaong bu sembut menteri rangba ke Jylla bepet ye katanat PWD road ubak Preston Tensong usyong usah hanong thamai constituency usembut menteri rangba ubak senyau bhalang dhar usah hanong thamai constituency nang tau menteri sarkar ubak ALHEC usah hanong thamai constituency Menteri Sarkar ubak Koming Wan Omban Ru usah hanong thamai constituency Markus Marang urakam Marathon Ru usah hanong thamai bazan barok ki Menteri Sarkar kisyong kisah hanong thamai hendak ke surak pan kelong ke basniu latno tang ke surak ni yang bak Preston siing jong u ke surak kabha. Ubak Charles la kerpat ya ke sarkar bakan mang sanklur tingkah na ke supplementary grant ban penbha ya ke surak hanong thamai constituency. Haba jubab ya kene ubak Preston ulaong baktermen haus nam banwan bro andru pongut ki MLA kinsyong kinsa hanong thamai constituency. Ulaong ba ke sarkar kadang pet benia ikijinon kam bat ban bang tingkah ban maramot ya ki surak ki basniu. Ka sarkar Jylla hagasngi balang kalarai ban kemi banyak syuai ke Meghalaya Mineral Protection of Illegal Mining, Transportation and Storage Rule araja POR bat ke Meghalaya Minor Minerals Concession Rule araja khanriu. Uwe ni kinoyalam jong ki trai trok hagajing keran bekilat Pyrthei Khubor hadi malawai ke jingalang melakot penlong tu Chief Secretary ke Jylla ubak Donald P. Walang State Convention Center uliat hu bakumbikin hun kejudan bentang haka baka mai jakpo naga kam ti mau bat tish up ki kermen baka sarkar kan penjensur ki an kanang bakalat kamai kan plebiang ki beri ki beim jakpo naga kam ti mau bat siap. Ubak lalan S amse ukenyi jong kinjai mon amse unang yasat an ubana ka shnong kyang belayap haga jinja accident hadikya ula ujo da ke ejahar syak pulit jong ka cleariat police station bagi ban register case babantok kit bnya halo ka jinyap jong ba kinjai mon amse namar bakim ni satya bakan de ke jinyap na ka accident. Ka Meghalaya Legislative Assembly Secretariat kelapin mi ikajing penbena ba kala itho yu Dr. Mukul Sangma UMLA ke Tunimul Congress na songsak kumunoyalam jangkal yang persya kat ba ubak Roni Viling do MLA ke Congress na Miliam kumushabuk jangkal yang persya tani opposition chief whip. Mentapat tunya pagi Khubor nakari. Menteri Keterangan Public Health Engineering Department ke Bihar Uniraj Kumar ulaong bag Menteri Rangba ke West Bengal ke Mamata Banerjee kelak ke Bor Perkat ula keran ya kini hadir bag Mamata ke Birmingham berada ke Bengal ke Peluk ke Jylla bersinsya ke BJP ru kin Peluk bag ulaong ru berada ke Bengal ke Peluk ke Sarkar Modi kan Kylleng.
Unira culoang bakani gejingkran kalong persya ekriti sensar jangkari. Ki pule ka guragram kala kem ya wei ubri ublatu ya kejinang ksiar ke besyongdor hadu san paulak tingka na kuwe kedukan keberna sektor ndrepon riu. Kamadeng ki pule kala yo jingtip ba ubri betu na kedukan udah shipara bat katrai. Unu ubri wasyak kem ula plab udah banyak kali bat katrai dukan lasan pu asni. Hendak ula syak bek kamno bat utu nama bak kemejong kepang kanser berusyak ram kumasau polak AA. Kino mikmat kebedan ha kalyang persya ha Asam kaya kendo ulat ke Jylla Asam Ulakshman Acharya baiklah dawa budai benwengno yu himanta beswa sarma nakasyuki menteri rangba nama baki jingkran jong kide ki jingkran kinshot ban pinthot ya ka syong sok syongsan kila thoru sya ka presiden jongkeri baki benwengno yu himanta nakasyuki menteri rangba nama budai ubreu wa berbi ban pinthot ya ki imlang kasalang. Sangat kibere kala syak kem namar bagi tumu banlai Khubor ya ke yingsa jong menteri rangba ke West Bengal ke Mamata Banerjee hakaligan. Ki pulik lalap bagi ni sangot kila selai ya kan kam ha ke grup WhatsApp jongki. Ki bisyak kem ikin thop ya arngut ikin the bat lai ngut kishen rang. Hadu minta kadan arspa arpongut ki bisyak kem hadir maklami ke jingaki ke bajur ha Kolkata ban persya ya ke jing syak bat bor bat syak penyap jaga doktor ke RG Medical College and Hospital. Ka India gadan minta hadu lai spa lai pusangut ki billionaires baru Gautam Adani udai ubakli do Mukesh Ambani wan haga kedan kabar ka HCL Technology ke wan haga kedan kabalai. Kini kalau kat kom ka kai pot jong ka huren India Rich Liz Arja aposau. Minta patunya pai syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ki sipai Israel kelapin bena bag layok bansiat yap yu Muhammad Jakbir ya oblatib kumu Abi Shuja unang ilam jong kuwe keseng liat no. Liok bansiat yu bersangut kiwepat na Nur Al-Shams ki sipai kletho bagi ni berok sangut kiri dengan hak kamas ha Palestine. Hagis ngi balang pat ki sipai Israel ke yok bansiat yap winoyalam ka Palestinian Islamic Jihad Faris Qasim. Kakin Home Ministry Sarkar jong ke Israel klayok jingtip naik kitrat sentiat jong ka bo noyalam berim jong ka Hamas u Khalid Marshall lalu jingalang yaki dikot jong ka Hamas ha Istanbul bo ula bethat yaki ban sedang biang no ban pa penbetai bom ha Israel ha kiri kendo. Ula khot la we de kinong Palestine makin kendo yalade makide ban net penbetai bom ha Israel. Utra jong ke Telegram Pavel Durov lalat patong hadirin baula siu ya ka bai jamin ke besan million euro Henry on hab balet hajar syaki plut ke France asin citayau. Durov menta udang don hab pedeng gejing syak tokit lo ki hindu tli ki kendon ki bela pengat yu bat umpat syai bu unlet jinglet syaba jong ke France. Life winget ki beru ki layap nakadaw ka jing shlei ka bajur hakari Bangladesh. Ke National Disaster Response Coordination Center kala pentip bakat arwit ki bayap kedai ha Kumilia district bajngai kumba kenai pundu kilometer na nong ba Dhaka. Kidan kumbah 100 million ngut kinong Bangladesh ki besyak kata nak kena gejing shlei Hapok South ngi ka Russia kala ther bom laisen ya ke Ukraine kala kam ba ka Russia ka siat sanli ki namding ki baklan bor bat nyu pusau li ki shahed drone hene kala yo ban siat pemethai no hasun adli ki namding ban report li ki drone. Kat ba ki batam nang tapar kala hapok upur usam ja ke Ukraine bakladon ke jing julor ke ba malu mala. Begitu kilo ki Khubor hakimat kimat Khublei.